Trooper nakaslem jong unong san Hima. Hagaway ka jinja Tyngkhuh kali menta shiteng sngi. Kaway ka samla kabla tip kerteng kum ka retina hanse arklais nam karta. Kala Khlad no ahdian ka jinja Tyngkhuh kali hasume ribhoi district. Katbau Hynmen jong kapat ubla tip kerteng kum celestial hanse arphanyos nam ulangat hagajing Mynsaw. Kat kum ketelong kubor beli alum na kibor pulit layat hu bagati jinja kadeh kapor bagati ki arngot shipara ki badai na kashnong kamar ribhoi district. Kidang hiar syakathan nongpo na sumer lingba ke Scooty ke badan new registration number ML Not San ACR Nyo San Iway yak belanya ada uti Hynmen. Layat hu ba anda poi hakithan sumer jong ke surok ba National Highway 6 Marjan ba ke jaka ke basna surok thamai ketika Scooty ke ba kishong ke Tyngkhuh ba ke Trok ke badan new registration number JK Not RBS Not South San ke badang hiaru syakathan nongpo hi kat hadu ba ketika samla kalangat hakajing Mynsaw jur kat ba Hynmen pat usyu Mynsaw mulumala. Nak liang kibor pelit kelepin kit no ekite bro arngot shipara ha sning CHC nak benta banyo jing sumar hak ba nak liang ki doktor badai khmi kelepin bena ba ketika samla kala Khlad no namar ka jing Mynsaw jur haki benta ka khle bar ka kejat. Kibor pelit kile thuru ba ki bahiyang ketika samla ka bla Khlad kila kerpat ban pelat jaga examine postmortem naba kimdon jing tharai sniu kumta nakaliang ka executive magistrate ka ribhoi ka Esther ngurlian moi marang kala pediang hi ketika jing kerpat ka jongki bat hadian bala pendap yik jinon kam baro kat kum ki kendon an la IT no ya ka met ka basa syaki bahayang hasam.